Aha, emergency Ghana TV abusia mema wo akwa basronko enenso ebraso sensem abegu ya ponso no mede abadan wo na me ne wo pensem mu na foto bia ewom no ye fa editu ye ho efo abusia story ababeka mensa e wo fidem ha se ni nsem ewom no kyesema no wei entumi nka gese wo ka me ho ni nyina ye bom ne ekokotie na metu fo se wiase susuji ni pedi ye nkɔ hwe video no embrace sia jo now what to say? So there was yes, and then three back but what's the I'm saying now baby abako. Pasha. Every one and I'm done do I. Mama that's Mpacho, my sister and Oka baby. Oka baby no kita akola bema. Na busuafo ne dia akola ne maame. Nti okunu aye no kora wa mabi. Na ase no this me fa asiase ansa makodu eri ansa we nyanti ase. Minister na yare nti yare no mu a okunu na menene da nti yare no mu a me hwe no ne yade na ekosora okunu su menene no akwara no so me ho ne mi sister ne nyina me say nti last bin me ka chen say root fa okunu ne number ma me na ene de oni de ni ma de me de minima de no obo number no go so no store ni di Morris papa go so nti wa me ko fie ne me fro se bra my sister yare pa o na afre o so beba wamba no so beba nti wa wamba ti later ne my sister ka baby jo ka baby ne me fre o se bra mi nua na wu no ye so do nti ye ni 1 week nti wa mo de a she 2 weeks nti e ka be 4 days o mo be ye yi me sen afre na waba no see you no bisa am se na yesi ya mamere ne me kan ni na a kire wo phone so nti aye ne duru ye ka be 4 days no efre o bra na ma aye no nti aye no mo ye wie adenti na wa ma aye no ma reason bi nti awa ma one de wan ka hwe an kire me okay pacho to aso nti aye no be ye wie ye na be ebu nkonta no rutu ni ye me papa ba enya me ma me ba nti abusuafo na ebu nkonta me man ko obi nti mi wo fie na omo so mama be frɛ me se abusuafo na efrɛ me nti mi ko duru ye na abusuafo ni ka kire me se mena akwara ni nimme nti omode akwara na ma me menji akwara ne tase omode me na ache me akwara ne yeyi a eye media ni mesiyo ni meso me da na ase ne meji akwara no ti wa ma ye ni bi nti meso ni mikita akwara mienu omo papa wu nti na ho kire ne dɔɔso nti edurum ne bi ne me frɛ ti me frɛ kakra ne ohwa 100 cedis ya o send ma ya me de mepe ne ma agene saa ti later bi no frɛ sɛ o pese o ba ho na me papa mi so me papa de asem bia meka bia otiase nti me ne me papa be kasa no baaye o ba unia ne ba ne wuye no ba ba no de sika brew okay na henda no so bet no de baba bia de ne mani so o ma bia 100 cedis o de ba bia 3 months no fa bi mai bet me de se be ya akora no me ho anchiri mi pi nti no de ba ne mani so aha nti o frɛ ne me se me papa wo de problem bia ni ho nti e be ya abra nti o baaye nso ne me no ye ko papa ho ye ko chia no koye ti o hwa no sam frɛ me se mo no blanfo no mudi ajade na wo akra no so ne ye oba panyin obusuafo no so ni no nti wo ye kramuni so mo bedi sala nti wo pese wo de akra ne ko mabusuafo ni hu no nti sa 2019 bosome nwotwe ni ma bebe makwa no sa tuma kwa ma ne ewa na ye bosome ene na wotwe mienu ni misi yo no baaye ti e makwa ne ya woda ne Friday no baaye ntu baaye pe no ba komoni na ne misi yo eti sa de a ma ye nkom papa ho ye kom papa ho nti ye kwa no ko kan ne papa bisa wo se isa akra no wo be fa no kora na asesen no so wo me fa no na wo pese o de ne ko ma babusuafo be hu se wo ba no de akra no ni yeyu no de akra no fo ye nsabe na de akora ne ma no na hwa ne wo ho wo busuem nipa sai ne di ho dance say mi sister be ye a wo mi nche wo papa be je no ti monye mu dance fo hwa na ne wo mpacho ase me na me papa nko ane de ne ma no o ka so okodi akwa ma onje no okodi akwa ma keke akwa ma no so me ya no me kokono ngunti okodi 2 weeks wo no ne nsem 1 month na obeka no o de ne be bre mi ni misi yo nti wa mfa na ma kosi se omu bie school me frɛ na afede na ompeke me ko nti da no me frɛ na anajo peke ya asemo be ka cha me se o de Morris school ni me se obafa omu ko edi besen
obe fa me ka say baby a school no ti wo sister ma wo nchen e na wo papa be fa wo muko anye bia ba muko ye na nsa bia sa wo frɛ bi sa muko what to say modidi mu to say wo frɛ ana wan frɛ ko si say wo be school ansa wo be frɛ mpa cho ka che me say 2 weeks time odi akora ne beba nti 2 weeks time na mfa akora na ma me fra on pick me ko edu sana na on pick me ko me fra on pick ko si say baby a school ti baby a school na me nan kora ne bibi sa me say na ya na wutu ba no wo he a ni nusu mi hu asema menka nti me fra na anadwo na o pick ye no me say bla o si me de Morris ko school na Morris education wo fam me say bla wanya de adenti a wo de akora no ko school usu onima de o kaka nkura wo gina ho akora 5 years on table on o kaka ma no gina ho on take on table for education wo fam me de minimu nti hwa ne o ka asa me say bla wanya de adenti a o ka che me say one papa ina o ka che say akora no wo de na ekoche wabuchiafo asande na aba na wo be gina akora no kura afiri me nsem a nye say kwansu say na ese we de o gi akora no anu no madam obefa akora no ase obefa no Friday no Saturday anopa ne me ofrey ne me ni akora ne kasa halu na oje so ma firi hin no adu no oko 8 years ni me fra dada nkoa me wo akora ne ko no say 5 years 8 years ni oko 8 years bo so me nwotwe ho ni 8 years nte so wo be oko 13 years hu na akola ne da hu ne da madam me hu ne da maintain voice ka me nda na obefa ne Friday Saturday na oye ma no maintain voice bim akora ne picture we okay kwasa is a picture no wa de mumfa nto so ma ye nhwe abusua bra na behwe bi na minim se ahemfa na wo mo no mpa twen se o se o wa akra minim akra ba bi a wo na obefa akra no so de akra ne kwa so de no kwa akra we ye de hin okay obefa be to screen ne so nti ketwa kokon nti we ye de no ko school ana mpa shan no ko school na enkola o mo ka ne ho no so ono ye memema but me twa picture no bo me ni picture bia wo said okay abusua picture no na eda so no eti ono na ogina ye wan free kokon odi ba na echi okay ono ketwa wo mu mpa shan okọ no sei na no wote and 8 years who ni you ni da maintain voice da me fra bla na me wo masalachi me ya asori me mi durufia no ado no me fra na akura na makwan owo se me de me ko se me fra na akura na da boarding house wonti ne nkasa sa madam tie se de me ya madam se me fra ni bi fi se akura na me hwehwe no akura nso me fra na me hu no me se ote sa de a me de be damu me nji akura na fi ni nsem o ma me hu akura ni sei fi se abuchiafo ni ba se sia se be ja akura na fi hu a me ni ba bia me ko hwe akura na fi mo ba no so eduru ba bi no ja namba ni yusu a akura na ayela ba ma na ode sei mo de sanse igrusu se de me ni dili bra me ni hai se sia ba bra no bo ni namba no no yi me ka che se dini ni kura me ni e fo so bo ne sei din na me peti dabi na what me am na me idrusu dabi bu ka ba fu din ni what say sansen idrusu sansen ana samsen je what je tombe bi a wan fa bi anya sere a senga ma anya osanka ade so ahye me yawe hwe wanya okay kwasa fa sansen idrusu to so na mimi se nsa de no wahye da na oye visa sembi se no eya na asefem emu oya minia na afirimu na ne ba bedi me ho ana wa akura ewie no wa ama na ubeji akoda de na akodi akwama anu ani se hihye bi o wa ni ebusua ne nye na minia wo beka e de evangelist minia beka fa asemi ho naima eja onkwaso pia ya menshira amino etifi na me TV na mze TV me ntimi mfiri ho oh se free me ntimi mfiri ho na wa ho fa TV no so abofo doesn't make makeup rare physical pia na ma de tieni okay so according to mama na sema worker amente indusu die no yeah se sa na mama na sema worker na sa na tie ana indusu mama ne yare ya ni nua ne yare wa ama owi yenso wa ama
induce niba okay oniba na sɛ busua no na mimi sɛ maame ne sɛ wabɔ busua no funa mane ɔmo de ba no ma wa abasi no mpacho be de akora ne ma no abusua pan na amahwehwe akora ne biem ase be de akora ne hye me sɛ wo sɛ induce be fa no waka kyerɛ ɔmo sɛ wabɛfa ni ba ma na bɛfa no na me bɔ na me nsa nka no waka kyerɛ ɔmo mpacho ne ma me nua baako ne ba ho ne me ka kyerɛ ne sɛ waka kyerɛ ɔmo mpacho ne ma me nua baako abusua pan ni so ɔde akora no ma waka kyerɛ no oni de oni ho hwe ana obefa no so wa mo abusua panin no so o ka se mpapa ka se so obefa no dia o me enkobo abusua na amane na o che se odi no kwati akwa ma de na ai ma e wona mistake no me basisi a mame enko hello yeah hello papa what want to say yo boko yo udini Idrisu Samson for the sake of my statue, I don't want to mention my name. You don't want to mention your name and you've taken someone's daughter. No. Don't put it that way. I didn't take anybody's daughter. I took my son. Come again. I didn't take anybody's daughter. I took my son. By on what basis? Authority by now wouldn't call film watching. Mammy say. Meti wasemo no mama si fie nwotwe ni wo bai se obefa akoda no akodi akoma na wotwe mienu pe wa frɛ 8 good years ni woni anu nso awu akoda no we wo say wa frɛ me 8 good years ni tacho oni e wo ha ubetimi abisa no da be wo na ubisa asem na me bisa. I know you heard me right son or can no and also a frame ya say akwala no mba na say me pa no call. The question I me be say what say for 8 years ni o kan say akwada ni ko bi 2 weeks pe akwada ni wo hunu ba bia wo ofra bia wo to se ni up and down boarding school o wa ha me wa kra ni ade wono no yam hyehye no ntu no de abedan nti akwada no wai ono akwala no nkasa ye mun bisa maame no say ono akwala no nkasa da akwada no we dey nti na mfie mochi me bisa o say bisa no wo bisa me asem e na me bisa o say bisa maame no say ono akwala no nkasa da na ni nkasa meti pacho last time bi me ba no kura no me Frederick ni no chat ya say o se woni akwada no nkasa da na yi na me ko pe ya no wo say woni la nkasa da ba ko pe so go ahead. Eti akwada no wai na dey na 8 years ni won ma eye ne maame mu nche biem me da say any akonya wodi amame me akwala no maame firi mu no na na maame panyi we mu ho enti na o ko school ho na me mane edrubu so me ame mane no die obedi so me visiti omo bado die upacho ye nyina yeti aha enti me visiti omo no ma hwe akwala level of education no form that time so no mama akwa na me say sa na ete dia akwala no mbra me hombedi akoma ba wo ba ye ni ya me hu se wo ho no mo nsapo eco school na enya de ebeboa me enti me de no koma me yire a ho say akwala no wo hwe akwala no because akwala na ye me firstborn and every government worker e bompa say before we call retirement no na akwala na sinanan mu so I was looking access to quality education Eddie Makwala no. Busuafo yi ye nhyehyeye. Bra wo se wo ba ne ba wo nchen na disua wo form no bo wo mama ne. No bo mama ne. O ma wo you know. Ba ta bo hwan amane. Look at you. Me freo e bo wa mane se akwala no me de ne be ko school. One frame. Me ne be bi school won fa akwala ne ba. Won fa akwala na ba ne me freo ka che wo se adenti ababio school dada won fa Morris aba no ka che me say Morris education wo fam do the new school ni me ka so adenti awa yes na akwa wo be fa no 2 weeks
na wo di akra no ko do no ko school abusuafo ne be di akra ne mam ndi se abusuafo ne be ba di ansa ne ka chebe sa akra no wo fine say me ba jo me no communicate sa no wo ko papa ho ko bo wo papa mane ana se won ko bo na mane ko bo papa mane se me no me papa ne di tie nya botre me bisa o wo ko bo wo papa mane no me no papa kasa ana se yan kasa ya mi ntumi nkyere akra no me ne be de ma nya papa ne be de ma no enye ho na wo kwotena ase ama wo friend na me no papa kasa e so when me papa kasa de minima se ma ne papa kan ye no ti akra no me no be di ni free mi nsamu ndu be ne ka cho se ndi akra ne be ma wo di a yankwo papa wo ni yankwo bo na mane ansa wo kwan papa bisa wo se akra no wo de na ekwo wo de na papa de ama ne nkwo bo akra no so na busuafo amane ansa wo di akra na akwo o ka che ne se wo di no okodi akwa ama no wo ti meje akra no emfiri mi nsensa sa no kan ya ansa wo di akra na ekwo so listen me ko wo papa ho no mo no na wo papa mo wo bisa wo papa de entia ana se wo bisa wo papa se dia se ma me ka kire no me bisa na nya me no no ko ye me wo me na ko ye me boa na no ko fi ho me frɛ wo no e ka kire se akwala na adisua no wo fo mo no so akwala no pe se me pe school ma no wan ko bo papa mane me ko bo na mane wo nua bema e frɛ me e ma me no papa kasa e ya ni me no fi se papa nya nete me metimi fie no no so tini fie so that is the issue. So you should find out from all this. Wait, me ba. Papa Samson. Oh. Meteo. Enti pacho wo woni obayi papa akasa manasi ama obusuya na te ase se wo mo enfa akoda wo di akoda ne ko. Sama me ko ye no me de no ko ye no. Otie. Meteo pa. Aha, tama me de no ko ye no. Ena wo frɛ me kan ye na me so anokora ni akwala no na dusua wo fom enti se me ka se wo beka support ho no mu no a problem the Dutch no I don't know how it's going to be like but what I say e ma no ko bo papa ena mo frɛ me na me see this is the situation ena mo ka se o ma nya ni but na akwala no e ko school enti at the time no na wo pete akwala no wo frɛ me sɛ o munti akwala no nka na me so arokore wo se mo ma kwan ya me ma akwala no nye de embra ho na me say for now no akwala no wo school mu so what I say at the right time no akwala no be ba sabi enye be ma nkwa na e wo ba eye oba ni be ma e na e wo ba. Okay, mpacho de okay no Matthias yo na 8 years de emu awadodo at least enka koma bi kwadura wa obetimi de akoda na ba se me ba no ba me ya ba ma me pese me akoda no me hwe no na metia no etu owo me nche na emu obabi akwama wo ho na nka ntutu ye ne nkasa ye de obi ano obeya te ne wase Inti ade na 8 years ni masa o say na nsem kwa ofre kwa akwada no kwa wo mane ne nkasa sa na ka ba ku pempo aya mhihie na ka ba ku ofre ye no odi akwala o say ofre me ma no nka akwala no nkasa say woni na kasa ba ku pe akwala wo international school o akosombo tester preparatory school enye tambia no mo makwa e mo kasa and I have indicated written onu ni nua no mo say enye me eno me yere na be for mo a nobody should visit them ade na why na sa ade omu wi omu a obi ko for omu ko jira ho say me be fa me mba na omu kwa wa wula otodu 13-year-old boy no fine ya masa restriction ni die but say that na ho no ko school dia say kan say wo kire maami say akwada wo pese hu na bran kran brabia say visiting this one dey wo be ko no akohu who bisa me say ade na me ye no sa say me chiro say myself and my wife enko na be visit omo me tana wo bisa me say what kire enumu but me chira wo say what say me feed me kan no so about another question so say sanity a ade no be won chira no say aha pote na ye wo enti bra na ba me amedi wani ma mo akohu akoda no na wakuma to oyem
The last time I offered me, that's when I make catch a Mumbisano. The last time ahwencha me catch us say be makwan bi kula makwana ne mira wo so ma ne nko nsapo ho ne me so ma ne nko nsapo dia me se nwa adwu so onwe nti onwe dia wo kula mkan no so ni ho wo bubo ho di nkuro di ne me se me kula afi ne ma bo me ni ho nti so wo ma ne nko bi okun ho dia ene akora ne makwan a ma ne mira ha me wunu one day kula no dia akora no kwa me pe me no ka asa no afi kula ntwam akwala na ba ho a wo nkwa na wo hu na say the rest of the family are you fighting for who are who akwala na say the entire family of akwala na maame no mu akwala na na da akwala ne mam akwala me na busha pa ni dia akwala ne sha mi nsaw sa busha me ye bibi aba ni bibi se ba dia kai se kwan da prison fi se ma akoton be ba akwala nka be ni akwala me na busha pa ni ne sha mi nsaw wo no wo kan wo akwala ba mabi wo se wo praise akwala no se wo nko na wo pray fa busha ni nyina me dia se me na busha ne dia akwala ne maame nti me ne bi pese mi hu akwala ne se akwala ni nie nti se busha pa ni nke se oba se akwala no wo he a mo hu ba bi akwala no wo ana mo hu akwala na se ma ka che ni se bi akwala no wo ha sei o wo ne papa wo ma se mi na don no fa ba ko no because before na maame ni be wu no wo ka che me se ne bra panyi be ma wo ho mi bisa wo say no fa no he da say na wo ka kire me wo fa no wa broche mi ni number me na manya ne number ma da be wo ka kire me say wo yare ba Ghana ni pa me na ma hu no ni number ni ne because me wo abusiafo me wo fie e wo techima just something and I make sure say how will I get access to no fa no madam. It's not about getting access to anyone. My question is simple. We are talking about the entire family. It's about that. Before Mamini Bewunu, she told me a lot. Mama, but Mabusha for Baho. For be na ye na ni asore ye na se akoda no jini fi wa ho pacho da bi gu bisa mi ase na me si bisa no se mabusia for ba ho ana so mo amba ye no ya no o se busia fo no ba na ye no ma sore no si aba pa ho na so mo ba ya na so mo amba na busia na ba ye na wo ba ye no no it depends on the tradition. Your tradition is different from my tradition. What kind of tradition are you trying to talk about? I said that tradition is different from your tradition. What tradition? There is no any part of constitution that indicates that if your wife died, automatically you should be there. No, I'm besides, can you find the portion of a constitution that indicates that when your wife dies, automatically you should be there? I am not here to interpret constitution laws, but and what Virginia if you want that is there will be some. Let's move forward and we move ahead. Me by me friend me be so the question is straight to say akwadana Virginia no all here. And I may say what school that's how many times do you expect me to repeat it? The school be mu no me say mo akosombo tester preparatory school. Na class be ni di be no the school ni mu. What's a class by? Any investigations about it? You can go there and do if you cannot do any investigation. You did na me pen in a class or akosombo textile. Wow, gross. No de wo. Pacho edi be no de wo school ni mu. Edi am wo na me de to no na wo de wo. Edi be na de to no. Bisa no. Oh, better. Now, why are you? Oh, edi be no de to no. Abrande say Morrison there. Idrisu. Na class be Pacho. Oh, new class oh. Ojina say. Mini baby o. What's your name o? Say me name say onim. Say onim. Morrison Idrisu ohun. Our Akosombo Textiles. Winning class our ohun. Minim. Okay. Mate. Obati yanka either by law say the open mra no we ye mra sem no. Obati yanka lawyer be for why?
Madam Pacho, or then Papa, Papa, Mam. Yenifresh, no. Evangelist, 2 hours of Sunny. No man is a simbi so can am papa no ba mu no aboa me. Tro papa number no me friend. Yechiri enama yechiri yan fense yenye dey enche. Opa yusus admeke ye bisa se akola koba no wuye no ba ye. O se emra ben ana kire sa. Ene kire se be previous. Se unu obi betu na mo no ahwe nipa no so ba bi ofiri awoba. Enti se sabi o eye nipa fufu obi so na se ko wale wu krom ni. Ana mo mamra esese nko be ye no so de ni krom adase bono ana sante mamre edi be yi wudi anu ankasa na obefa no in fact e woni de wankasa yi ana yeni aba no so no yama yeni aba yi ne kasa ne nana montu mu no error kakra wu afunso kakra wu okay because abrante ni bisa say me no papa kasa na wunim o se o papa te de baabi no so ye de ete ne baabi enti mi ka bisa osakola no be fa no ye be fa no woni mpanifu akasa ti panifu na ma kwan o tuo na mo ati se no woni mpanifu adwene ho dada abrante no woni obi anwene ho nti se odi akoda ekoye ena boni bi abani tirimu ena wo ye mra sem se mra be na wo gana ha che se wo fa oba na owu a wo mra na ye na wo hu ni bi mu anka wo kan wasem se man nso nti a mi hu na me dia be da tie me ana me tira se na ima ma me wo fo no de ka te no kra ntem asem akọ mi bisa no question one tia se me say utu na mo se wo hwe akola no akola no free wonsa no woni mpanifu atena se de akola no hye wonsa no atu agina aka chom se akola no mode ma me no sei na ba ma na free akira de aye na mo mi tu wana mo ammo so ta wachi ana Mpacho, anso bisa sa question says are you fighting for the family na wo nko ahu nti bia me mpanifu adi nkomo awunya de wuni oni bia ni nkomo da wo se o papa te baabi ana so te baabi nti ono papa di nkomo wo ye de hu sa fie ba ku ni o papa de say kwasi apia okay meba hello papa me mo how Yamo na what pom to say na miadum yeda nyankopon wase wodi no mame ya pacho wo ba ne mame ya amba pani paadum piesie no yo what are my ya wa ha in 104.5 FM wodi nkomo bia be die say papa bia wodi Samson Idrisu woni woni aba bia wa free mu kura babi ya akoda no nso de Morrison Idrisu na ebe fie nwotwe ni na obesere se odi akoda ne kodi akwama na wotwe ne no pa odi akoda no beba emfie nwotwe ni wo hunu akoda no fra be ma no anache se wodada asem wani ana yenya be ma no wa homa no so na ni nsanka e bi kire se woni wadi kasase bi ama busua no mate ase se ewo mo ayemfom so se wodi akoda no ko ya wan kra so wonfa ne nko etese madam me ka asase ayete so me ka soro se be mai obefa kra no kra mi ni mo hwe mba ne bebo mama ne be se ne me mfe na no kra mfe no kra mfa wonya no po mi tene kasa kra da mi nimba bi akra no kra wo mfe na amfofo no kra nka nchemse bia ndi akra no kokoro bo sine bia makasa me ko nana no ni akra so ware wo fa ne maame wan hwe no da wa akra wan hwe no be sabri abe fa no ne koye wa ma ne mba kra wu ya no wa ma abusuafo baaye na amamre bia no no na amamre kire ne se ne yiri wu a mane ma abusua ne mra oh my ala na mamre se ono ni ile wo mabi na wie se na amamre kire no se ne yiri wu ani se wo ba ekwasare safa ne to ahoma no so na men clarify papa ne de no wansa isaja wo se wone mu akasa oboa ani bia nkasa ana me kura me voice kura da pa de twatu awuru no ya da ben atari na me kura ko fa kwa na me ni ho man hu mba ne baka chempe mo se papa be fa kura ko kafra ono kura ntiapo sina se mo ye hunu na Ghana ha pa ni yare ase ye uri abatuma ni eze ko ni hunya me kan yare obaka chempe are odi akware kodi akwa ma nuadi
ni mo hia ngwa ma na mfa na nko na akora wa hwe no okay meba eja gina so eja something yes madam wada ma o me ne eja pia na eka sei said ye na wu bisa eye obey say enkomo bi wo hono mu a wo ni papa no adi papa no si free da obefa akoda ne call ye ni wante wo nka wono ane na ne kura wo pele ni mu ahwe wo gina so o se me say o te me nka papa ne se wo fra wo a wo mfa woni baabi ane na ne wo wonya ne na no kura ni mu ahwe ankope wante wo nka baabi a papa no aja pia frame me da because me nim ni number nani no rati yakupo me nim aja pia number number o de frame no o be che me a kire a because me nim ni number number me wo eye ma me na o no mo me yire sister no number na me wo wo se wo ne papa no adi nkomo bi mo ba se nyo ne papa na tie na wo se ade wo nkwa na wo ne papa na di nkomo be ya na na me kire o se Ghana wo frɛ me kasa no wo ko papa no ho ma me ne papa ne kasa e ade atoli no madam Jansa Ajapia madam wajina so odi opese obisa ne bia bisa no mpacho ai example Samson aja mpacho odi akwara condemn komone odi mi di ya odi akwara no koye oze me so odi akwara no kono na me nwa fan ya odi akwara no koye oze kwanya me di akwara no koye na oh no me say odi akwara no kono oh me o Ghana me di no kono ya say ba fie ah say ba fie o so ba me nzie mo fie down ho support down ho Samson yanko pani ye na kana kwa se me wom wo akwala ni koye ben fie nwotini yan so mi ne kwa mi ni wona na ma fa wanyam ni wona edina obese wo frame ya wo nyame na wo ni mi number na frame ya nyame na o mo wo frame ya wo nyame no me be kasai me trapa no wodi no pa fa se pa kwa nje se wo be wi akola no me wa mama ne ni nzie nwotini na wo nkana ka wo mama ne kwa nzie nwotini aya nje mantin ka akola no nka mi hunu ho popo ba bia nzie nwotini mba wi wa ma wa ware nye mba o wi wa ma akola ya no hia no a ko du ya wo be fa no ko ye no o he no when na me no nende mamba pani so ne ba tena na ne ba te wo he no wo he na ka de fa na apia morrison wo ni na tu ni dini we mo me tumba ni dini me tumba ni dini aja wada urma with all due respect se the beer root da e wona muna munde akwala no obesere ko bisa unu aba omoba te chima mayetu akwala ni di wo miso wafie na me Morrison Morris etu akwala ni din odne so se akwa school ha asa ne ko okwa school ha ni afa na me di din nu e ma no na me frɛ no sabi se ene de wo pa kire me se aja wada rumo woni akwala na woni wo ba na ewu akwala na na e na wo tu akwala ni din for jiri fie ndel so me akwala hwe no o hwe no o hwe ne aja o ka sabi ya nyame me bu ama wiye no be e na wo papa me papa no de wo be ka bia no me challenge ba wada uruma akwala na wada form no be testify e na fie na baby a me hand dan no man no omo be ka e wo sapo ho wo nua ba no wo ho no no obedi adanse busumi bia ni ho a me sane ni sika e na sabi na ma me panyi no wo ho no no bisanse tama ne ba no ya me maniska wa ne ba no ya no ma no ya no ma ne ba sika ajade asem na wo ka no
me say man ka sa da ya sa Ejapia ya sem na se bi wo ka no Ejapia me pa chewo eda no a Idrisu eba fa akoda no oba wo ho ana wa ma ho me wulu kura me kwa ne nkonfo mbe ai mare ba ka tirem menene koi ni yele free menene ko wone enyi ko papa na so na me kwa na me fa akwara ne ma no nti onko no nko tim papa so anu ma se okay Ejapia madam yalla wachi no obafa akoda no ko ya chi mom na wonte ne nkanya sa obafa kwa no kwa ye de me me sa kwa no wo even at all Krobes nim ho he. Okay, so say what do the akwada information be am yen. And I will say we are living in a small world. Intino. Watch them be akwada ni ko school. Na minim say obewo pepa say akwada onu akwa ka say nyo onu nko na wo nu. Eti e no producer na kasa na ya gba na ya kwa akohwe baby a papa Idrisu wo na ya hwe siesie na manya kwan hunu mo na no na say what take custody a what was wash akoda no why ko na me wo no bi nim say wo papa no wo mama but afena o be papa wo mama me de na ba me ko Tiano ni ko ni nim ko Ejapia we nya bo che the Idrisu ka no yamano the benefit of the doubt was say what person akoda ni mumia so say we do JSS ana ni ebie nti wo de ne baba abekire abusuan Idrisu da be na ka de no baba we pa cho de wo ho say o say omunya ma akwai ene ye 1 2 so no afa wonyam 3 wo upper primary o ba cho o ti ase ai but wo bisa akwala no wo friend and they bisa say wo free a wo be ka che say wo free sapo wo bisa say wo nim ho a wo be ka say wo nim ho wo free ho ache so minim definitely say akwala no sabi meka no be man ko an wo ba no yes me de na ka woni so awunu that was why I was struggling even the year na Ejapia o jame tan kan ka se pa wa hu ka fo asem funan ko kan be ni so Ajapia mbacho wo se da wo se de Ajapia mbacho wo se de na wo be yan hyehyɛ ya be ma busia na hu na akoda no wo se be na me hyehyɛ hello dia na wanu gusu ana wo kan ya no na meeting aha benim say definitely but say me de na ba me fa no ko ejoso ba kwa busia ni nyina ho nya sa that is it no mo hu say omoba no hu ni ti be dia wo firi say be wo firi ejoso oh yo waka ne sa me ba wait waka ne sa mate mema producer ne waka sa na we take it from there why yo oh definitely me de be because I chira o me indicate ni nua no be chira ne baby a na mame free so it is good say obe hu baby a na mame free madam mame ka sen ke mate enti mema producer ne waka sa why Kana say on fan mejo so me say on fan me breku ho won si breku ho de won ma akra na ma ho da won ni obi ya de amana homa wo furu a wa nu so obesan si me policy am de na ma fi no wo de je ni permanent de obeka o kansem de no aye de na pa de no se wan ka so wa so obesi fo ni e be hu de e kwa aka me one question bi am person bisa mpacho yo bisa na yen kwa so aye no mo ade dabi wanya ne hwe no kwa SS kura no onye no papa dom pa se wan kanwe ana oyale so wan hwe no ana wuye so wa maye ana otimi aba ana wo se no we di fi 45 ni nyina wo experience yo yensa nyina na se wona chimuti na pushi akwala ana eja mpa cho onye sa o oyi mistake what do we mistake ba wa ni na tie obi no mo di no nyunu se abum kwase edi kan o se wakonya baby agina nti won de wo ye ai otima se ya dawudi na si no nyawudi na ye ko ya kantu afofrofo se se be producer kwase ahwe aye nti aso mienu the foolish shwa
those stamp too. Chauvinistic of a man. What am I say? Eti, I'm be mu kwasi asanto aso. Kwesi na wanhwe no me na dia bro. Anya de wanhwe no, why a mistake? Ya ntoto ano. Mistake. Ani no ma na nya ho adensa. What am I say? Anka, woni ba wo. Oni ba na nka nsana, obefa akwala na koro so ohwe se ase agya no. Kase mu de ne famra kwan so. Say ye ayi abusua bia, ko ba yi oba no ho ade. Oba no wo fi mu no. So pa akwala na se ba, kunsu we de bi se say o mo busu mu di agyade. Abusua ba mu. Mu ya de enfo. Yeah, bono. Bono mra na se so bedi so. Enyi mo enti omo no busua mu no. Sa wo ba wo na wa anya no ho ade akwala no nya wo de ya. Enti akwala no enye ne dia. Opoma ye funu ni ho ade e. Oye funu ni ho ade a, ye di funu na to kam. No no ni funu ni to kam. Ni ye chi ko ma ya pe. Ni wa kisi funu no. De wia o sa ni funu na da ma de ache. Ansa ni hu se wa ye no ho ade e. En no ansa no nya ba. Tindusu pantela na wo toto no. Wo yi na ye. Ansa achire na wo ka me pa acham. Am say obi atulefo. Ayo ba ba obi atulefo say. Mata be ya wo kono. Be ma ka ka na. Bohema medase. Ibus wo. No wa emergency. Sansen ya feel Sansen. Yeah, a case in starting now and I been say Batanga be. the Patanga be film. Me tell Batanga. But a chain who said me so big and a china man again. Dear said evangelist kai. I didn't know mad that time no. The can you answer what the said me and Yakuna mammy. And we sharing himself. I didn't have a semensa. It's in the end what's a majority in the mouth. But I mean maybe I would say many pet me yadi. Nana yes and the money me in the watcher no. Nanka won't mean travel now Musume. No very 100 cities. I plan your own kawaii no. Nyama sumi po ba sumi yes. Papa so no kwa the tone body di. And as I go fetch na dey one man no a. If I bu mo kwase amprenu. Yeah. It is a say me dey nanka me bomb pie say dey na me person chese. On fa kwala ni mrenchira na papa ni mu omu nyina mbra. Nti asem na ba be dia. Sa akwara wonya fa ni fi akoso mo kwa no trajo so abakumase. Mo twema ko breku. Etu ade ni kodru ho wi a na process producer. But ni no mo ende. Onru se mbra ho. Okay. Se do no aka se nye oni pa ba akofo na wo no. Mbra ho. Lady kakaka na me konko mo to. Me busa mami. Say wo se akwara no oye so obefa no. Wo ni nyina tu ana mo ko papa wo. Nti in this case na nya wo nko ana wo de akwada ne ma. Papa ni. O papa ni abusuafo ni benimu. Pa cho say. Me fa ne say ne ma me abusuafo na omu ni mu bet. Me papa de onimu say akwara na. Papa nyina na de akwada no ma. Obi dia na wa wu no eye jama o. Mati ase. Ba me question me busan say won say adanse na wo penti na adoko wo papa wo. Nti no papa nyina na ya adwenkro e de abofra na edan ma papa no. Ba sha ye kwa no bi sam ne say o be fa akwara na akokola na. Tre say tiawa. Question am busa. Okodi apa ma na otwe mienu. Okodi apa ma na otwe mienu de na aba. Eno nti o ma nyere bone. Na mo dan no de ne ma. O na na kesi o hima to adwuma so. Okay. Abusia yakwa ko hwe video no aba na wiase yese susu gini pedi. Se wo gini pedi bebre ani pa be ma wonsa asifem. Odi krama ho brase ebeba aba be kasa de ama wa ginedi na wo gini di wia eho na ba be kire wo shege memi tie sa story we no adwe e ba mitirim ene nsem a me ka senka me ka no eno ana bedwafo na ka no na yese peni dware wia na nsuo asa eno nti me de obesi yase na me sha obo se update bi atofoma me de baba be dan na wuso ahunia eboboko ene ne eboboba aha emergency Ghana TV like video no na afi woni me nche wadwenkyere e wo comment section ho no me din no Nana Akosua Adepa dasene ye besanso ehia biem makro